mai ma tala mai ao. Nei tai au mata o fie. Kai ala vai lali ina sili. Mo tātou, i lava i tātou bebesi, le nei wha amai. Ia o te iloa tanga te whātua ai e le se bebesi. Ia. Awa o mea te tupu laulangi ne tātou iai e le marofia. O whia ale mea laulangi e te aru iai e te le ana whawhita auli. Ia tō fwoi masi o tātou o tunu, e peita iane. Ia o lo tu mawalunga ale anga le lei o le atua malona alofa ia sa moa. Le o tātou mai tau atu nei vai taimi o mai le whaama. Ia o lea lava tātou te iloa o lea manuia. Mo ia o mai le siama. Ia o lea sa vavali ma wheo ai. Ia ma whaife au e maasani ai. Ia ale tō o mai whola nei tae au. Sa ai ma le. Sa iri fwoi po a mai mea o whai ale nei ro matua i. Ia, masalo tau tiro tu te whale lai sami. Ia o a fia se lau tangata e whaungaina na whale. A mata mai lava lela alu le fia ma tausanga. Le lalu tausanga o le COVID. E lei whapea lava o tāpu nia le nei whale, mata anga. Le mori maua le tumaro a tole nei. Ono le nei. O tātou Samoa. E se le telo tātou whala me lave. Ia o maliu. Ia o talanoaga o me o sao whai. Ia o sao whai. Ia aile ngata i lea o whai poiponga. Ia aile ngata i lea o me o whaatasinga o riuni na ainga. E le ma whai launa. Ona o nei ona po o e mo i lava ua o lo iei ainga. Ia au tangata o lo au mau ia pia taulanga. O lo whai ngaluenga. Pe ia au mai savai, pe o lau au mai e holiday. E moni o lai au mai e whai whala velavi. O le telo tangata o mai whai whala velavi. E o mai lau mai o ta mai, ia o lo mātutu o to ina lau mai lole o tu ta mai ti i. Ia matu oi ma se tau sitama e o whai whala velavi. Ia na uma leo le whala velavi le afiafi. Ia o mai nai tangata. Ia o mai wa, tali e fo ima. Relax, ia mai inu vai lima. Ia pe o le tele ana o me leo te vai iai. Ia o tātou whala velavi. Pe o le mea na o te whawhitai e lava au. E moni lava o leo mai turisi, o leo e leo tutusa. Taro to vai atu i papa i e. Le whau mai runga i. I o papa umana tangata whase e o a. Tui i e o ma o mai, tai fia maasina o mai. Ai e, whase e ai le aso atoa. Ia e le mawhai a le malo. Whawhitai a le malo le au mai so o tusi ngai ua, mawhai ngā tui ia. Na mawai tupe. O kale mānaia, ia mawai mātou siaki. Ia o tau kawa atu aisi ngā menga ka alu lau ni mai. Ia koe mai lesi. Ka pe nā lama le whaalu alunga o le afoi nei, o le mele ia i nei. E mo ia, tusa au ta oe, tusa o leo e fusutangi. Ai e wha tutu lai lo vai vaina. Ia wā tire ana e o te tuama pe a koe ia. You have to stand up on your 2 feet. Le mero ke roa ya. Awa le o whangalunga uma le whangalunga. Ai pao le meo te whaia. Pe tai whaaso mai fortnight le pei. Pe kai whala me pirioka le whangalunga ai whela ku day off. Ia mana stona, ia mana sa. Kom whai whala i kiki kupe anu le pei wale kupe kiko i siling ankeli. O me tongi tanga te whaingalunga. Ia o tō vai atu le telo la au e wha mama e tai. E nā o a umane te mai tientiti lea pau nā lengi se wha maina. Aso ume whai nam tau. Salo fia awhi alu wha maina o lelo toa. Ia lo tō vai atu i lau pū aso uma lava i lioka pau kai whapenga. Ia o tupe whai nā. Tusa o tupe nā le. E mai maune la u. Pe a whai sisi mea ia ona o tō mawhai ai. E maintain le mamma o le mea. A wai alu alea e manino e whe mai. Ia e mai se o tātou sa mo o a pei o le taimi muli a. A o soi whai whala velavi. Pe lai sau ne whai whala velavi ai tu a tau numana nei la tā le iwa ai whangu mai ma o aku ka bili mai ke le fongi whai mai. O le mau te inga tai. Ia po le ale whainga tā. A tia tō maari lie. Ia man tō fo o le tā puni ko wiki. E le mawhailana no whono pesta ngai te ina wai le se tupe tōng iai. Ai sa ki tauna e vili mai. I ona sau leo e umana te olo whale.
Ia le tamu fai lole su mai se tangata e sau e teu le fale. E tō whaile le malo le usau walu apo. Ia lualu tangata e tale au ona nai o mai o ona i o mai. O le mena le o te whai atu ai. Ele me whai una tapunia le matou fale. Pe ta siape lua le masina e ia tangata whai ngā lunga i o mai a tau. A wali whamaina na lotoa. Ia ato o mai tonu ia wai maulu mai. Le pe e ngi poko foi ke vai a kala a so le ka kopela o ke wala e pa malama ma fai ko ia ko nga mena nga maulu mai ya e vai a tu tino le fali ma mela ya pe ole tu langa na le nei ma to ia te fa feta ya o le mau na i se leni ono tanga ta to wa e le oni te lo nai palangi la e pia se a sa mai a ole me sa mo me fa na mela ole me na le e tele ai nei malo feo i tato. O le mena leo o te whawhitai ia o i tato tu. O langa o tangata sa moe whai whala velavi. I o nā mea uma po le hafu e ale le kōwiki. Ia e o mai ala u polo. Ale o le nā i o mai le si a inga lele o le laitu e o mai whai whala velavi le i. Pe o le tu langa nā le ia i nei. A le mea i e tau tūrisi. Pālangi. Ia, molengi palalangi. Te vanga nana i palalangi la e. Whai ngalo ngai a pia e oma o mai whai lako holiday. Ia manai am pasa foi e i Australia, New Zealand. O i sai o mai nei. E tai lua po, ia o. Ia le tala nana. Ai ese mea i fia, le ia matua le tala ia. Wai mai la se fisini pe a whai te o te mana o ai. A le ai ia wala walo na. Ai o tau fia ai. Vai, sa no e te tina. Ile tūlanga o le stasine mtawhanga tūlata te le sami. Ia. Ia na e sau mo te ngosona. Ia. Taimi fo ile o fianga o swing o le tau. Ei se taimi na whale tomu a ia le ia whale o lo tūlata le sami o no swing o le tau. Ma sa loa tō wone i ele taimi nei. Te lo whale o tasi lua numero valu ma le numero fitu. Ma le whale lai le sami. Wa le anga me o pou fo ia si mala wa ia. Wa le pālengi ia le whale lai numa i o. Wale paleni lawa fainga luenga. Mantua le a foi soani le na mai malo. Ye le wa matana nga lue ai. Toi fale le la ma po fale o. Ma nga te tasui uma e fasi mala. Wa sa wale le ngalu ave le onone i o sa meme po. Wale ma faina na to e mau se po. A to wone te matai to te tonu le fale tasi lo tolu fale la fito tai. Ole nga uma po. Ole la nga luenga la na le la fa nga e tu pe po ia le na uma e. Vai nga la tia ma. Ole wali mai o kulis. Pisi se le ni malo le o. So swani mai e. Mo ole na mai ne. Nala. Ia foi. Okay. E ma se fumo tu. Te furmo tu coffee. Langa le ai ngo ele ama ya uma. Na mai le fai la nga luenga ma. Le uma ia va to risiti te va te me lo si vai. Ole mena le fa mala mala mai. So sufficient. O lava ia lesa ele kai lava. Ya e vai wa fale uma ia fale ma tu o la e fa tau. Ia wa ke le au fale o tutu o ka manga o koe wi kava uma e koe wha po uma lau paul mele o ma po le a to apa you know o wa ia mango ho lau o se ase kanka via pa ia ngā mengi nge po a kala po e tu e lau o ka se kaunga ka a fuala tau le apa e mango le apa e wha babawa se lunga o pa na e manu nga le angale ia o le lau maybe kai di mako sanga lau lo lai le yang ai lau se banga pu pela iki ko ka u nge ya ang fa pela ya ko apa o ma yo ke le ko mi ngoi o nge al kai mi la nge ya la ya ko ma fa wa pe ako apa ya ai pero sa ita nganga e fa yo ako ale fale sa mo mu ya ya to lau sa ko wa aku pola ia sa no ma ko fale ale ma o pola nge ku bisi mai sa a meu capo lengi au ia ngala ka ko solo a ke la ko si lunga ni si me la ko ni si tipo
Ia kile ka ta mga waya wi ngame ka poling fa Samoa ia. Pola vai pola uma fale lai la. E o fa sale lai o i kai e pola fo. Ia mali nei fale le tu tanga yo tu ia. If you were in charge of Samoa tourism, o la se va nga velo priority a vielo fa mo la o le to tawai na tu ko. Ia le fa mo mua o le fa le le yo. O le ngofo a. O al menga le e como fai nge wale o mai tupi. Na la o fai kai, o mata tai. Ia fa solo mai lo le fa Samoa. O ale ke va fai ama ka fa fo i le te fi o lo mai to vai. A o ka fa ko fa fo uma. Ai pe ala fa fo i pe o le no fa pe tau mai tangata. Ia to ala ma me fai ai me ka ma. Le man ka fa fa le. Leilua, apart from your own business, o le hase tūlanga le impact of COVID-19 ki loa inga ma community tana. Ke le fa le ko. O te le fa le tonu. Mantua o aso ia. Ako mako salo kele o mako malo. Te kai no se fu fia le mai aso a. O isi a mai aso mo o se la ka ngaka. O le ofi. Wai masangin kala malo I fale o ai ngai ngol tam. O fai mato la ko fale o ke o fale le. A tu mula I wale ofi mo moe. E fa ngal mako farkele la ngata. A tu mo ngata I watala lo I fale o ai ngai ai. I kai mele o pisi. E mo moe na le moe. Ai o mai ai nei ta mama fai e mfanga. Ia. Fale. E ta mo atu. Fa mo tu ia ofisi Leilua. Ia o te lo te mine le ta tu COVID. O te lo foi lo wa ngal te mine. E ta pena ai ia le ta tu tourism industry. O le wa maka introduce le proclame foi le TV program. Ia le tulanga le cookery, hospitality, o le wa pena. O le aso your thoughts. I le tulanga le addition le I tono le curriculum mau. I le tong whainga le ina I introduce le tulanga o le hospitality. Stasi le vainga. Ngā tono le tau le ka I le teimia nei le tourism industry. O le hospitality. A tono la once te open atu borders. Ua te le la le tau o le tatu koma le ma COVID. Ma whainga ta improve ai le tulanga o le hospitality ma o le aso. E le lei, I alfa le lave foi. Mantua e se mamma wa malo Samoa. Malo palang, la kala malo. Malo Samoa, e ki kirikira pula Samoa. Ele anga foi ngange o Samoa tato, tai le tu sa uma a. O le fenga kaya la ui lokan ka Samoa. Very hard to foi le fa fia. E se fenga. Al palang e se fenga o fie. Pe sa wa fa le opo le a. Samoa, e ngā kau mua, e sko e maluru. E sko wa. E pa, o kere whai kio, wala mo I owo mai wa a, la mo o lai ngā mea. Pa le aki hao a ia. E se whai ngata. Awa mantua la oe, o le Samoa, e siri yaku. Ngā o apa ngaka e tweet Samoa. Because o kere whai ngaka aku Samoa I lo palang. Ia e, awala le treatment de fai Samoa. O la PR. Ia e ko se lau pasengi. Pe ke fa no la palo wika. Ia afio mai tala mai ao. Talo fai wale mana I sau. Ala ka o kilo ka ingo. Ma le sau le va pole. Ma ko le va pole mo sau ngi al ngi mga o mai fa mai. E fiengi fale, e fiengi ya. Ia wale le ma ko atu nga tai se ka usu. Pa me olale umi o kaimi, olale umi, e kele me e kuai mai, e kumenga ia mame, e whaka nguro manao, o le mea ngai ka kau, e leo kele whaka o Samoa kako, e lei lo treat kako waka ngaka. Pe awa aku whare Samoa pe ua, pi whale ringi winga whanga e, pi whale kea le au lai ki rale. Ia, o le kuai ngā, treatment lala ngā leo ke whaia, wa ai, e se mamau al parangi, wa ai ka Samoa, sa wapo maungu, ai kau kupo le ale I kon kang kai. Sei na mai ko kong no wika. Okay, lo es se. Es se kan ni sa wai. Ya ai le mafai because if you run a business, ya ai ke lo fa ali o foring au le le. Mal tau sa afia. E fio mai tanga ta lo fa. Ai mai le ke fa u. Yo lo nga so nge ya sa mo ka la. Au nge manga e alu fa lo ma puale. Ya ke yo le singa me ala ulo ya. So do you think a sufficient training on hospitality? Yes.
O se me pita sina te tau ape o le mena kako e tuitinga o le tuitinga o palangi. Ai a whapela kako nga. Iko se ke lo le menga le leke ngi kako. E o a whamai ai lako ai palangi kalong hea waiu. E a wakula sa mope o le fia whai ai. Le menga lo ke lo. Kala ngola i ne yo e kantisi. Oala ia wale o whafonga mena tunu ua o la mele whama. O le kantisi po le i. O la lo pulu. Anga e whalaki ai lala whalaki tā o le maru o le mea. A whea whale lai ku mai o. E kasi ale e ale e i. Ia, Ia e whai ala nai tangata whai mana o ai ai e o mai ai. Ia, ko whale ma le ea. Na o lea. O inga i. O ili. O ili, ia. O le whale walai tai o ili. Ia, o ole ale ili. Sofia ia la tenga luenga le Satuiatua ia na tau me COVID e ngisi ma whamalolo. Usa ko olua ke ngin whamalolo. O ngai le whamalolo, ko wiki whamalolo o le leanga. O le leanga ngā whaia. A whaia ku le kai me o le wai malo. Ai whai day off. Ai ale eise malo. Ai sa. Koe ngā me whapenga. Whake lola. Ia le whake ko ai. Ia se a mango e kua ia. A le whangalanga. Au mana o whangalanga. Tasi wa ko tiku wala. Ko wala le inge wala. Wala le skingi ki inge si. Sa ko iwa. Salu male COVID ole ase nga o isi alo luma male I tau sanga ia tō na male tau sanga. E leise e luma o me ka kupe ai ale ai. Wa uma mai kupe nga sefe. Uma mai wa koe whawhia longi ma koe top up. E leise mea koe ia nge o sefe. E maua male tupe pe o whangalenga. Ia whai mea ai, lau mai mea ai. E leise mea koe mwhenga sefe kai mi nge. But I can manage for lele e fit ka ngaka. Ia ma kokongi ngai ka ngaka e so ange whai ngai. A se opo e au se cervix. No. Se fulu fia afelenga a mai me o kusingai ngoma me. Ua ingi mai a ia. Ia wha popo e maka ko whala me lawe me wha roku oka. Ia wale ma singo le mau me. E se ala i te lau i ke wha wau le pisinisia o lea mo u matu i au se whatupe le sa ia. Good question. Sa ole leia oi. Wa never o kon kiwa. Ango whatu lau tama. Lungo mea ko aku go ia. Oe le mea hoki lo le mea. Awa fo ila mea ka mai ki a. E sui ngei. Ino leke ke apu ki puki aku le whai ngau moa. O mea uma ka ke sau o ka nge ki ngā moa. O ka ngi songa whai o lei a lei e ka ngaka. I think o lau ngā e ngai e ka lau. I think they can't save the money. O le mea ngai ese mamau ai ala uno. Wa fia ka ngaka mai whakewhi. E o le suka maasima ka ke lako e ka la kasi e wha mamanga. E lei se winga wale ka wā mea o ka ika ia. E a puki ngai mea ku I mea a kokoa e whaanga. Anga sa wala ka lamo o mea kol whang masima ngai. Ia nga ko whale o lako e pe alwa ka kai manga masima ia roi ngai lo. E ke lea le te senga. But I try to teach my granddaughter. Ia. Mago le la iki a. Ia whai ko o so lo ka ulu. E kau mawhai e sefe le kuki. E o ai mea nge o mea ai e whai. Songa whai. Ia. Rana tau whiringa. Ka kala loa le pōra. Wa levan kaunga kala. Ma ai. Ka ke koe fefe fuale mea. Ka ole mea ia o inga ka o e kui. Lia. Whai le kalifofonga. Ia ma oe ke ka afuai mea I ke loa. Awa e alanga o ke loa la kapile nga o ai nga o ka ai se kalamu pea. Ko ka le whai a kua vai la lele ka umai po la me nga pisi ai. Kaunga kala. Ai ka kaunga ka umai. O fe mea nga o ia. Ka kua kaunga kala loa. Kaunga kala. Ka ke fefe fua o ile mea. Ele koe fo. Lewa umanga kui umarku. O kere nga umanga kui. Te ia fulu. A ka ngaka ia le kui ia. Ka kaunga ave kui se fua fo ile. Le langa kere fo ka ngaka ke ele mea. Ele nga o palangi fo ia fo ka ko fale tonu nga ia fewa. Ma ko ngu fo kula fo. A ele kui, a le sute ai nga ke ngo fo ia pia. Ia lawa. Me nga lawa ia. Leilua se fofanga foi lea pe ape toi fo I lava sa mo le mesa iai. I le lea I se wha. E se fofanga e si itia na tina e toi wha le lea ato nei ro lele I teni. E kakao. O le mea kakao o le mea nga. A wha pele ngi wha mai ba. E man kole la kakala nge ka ko bodo. E le ai ke mai ka ngaka leo la fe o ki le fio mai. Ai mai se o pala lang.
oisi a inga mako wa e mako turise masangi nga o kaifia. O mga pei pa se o mai kori awa pai la fa mai. Ele ko la ya ka au fia ya ka e pa se so kanga. Ai au mong faise fe ko nga inga wa le mfainga pa le nga inga langa kobi. E tōna take siri whaamamole. Ia. Siri mō mua na e sau noa. O le whao ngā fo i whale o tua oi pe a tumu i au whale. Ia. O le ala capacity e host le village le mtawhanga. E so o fia tangata mwhai ona host e mtawhanga. Ngia. The full capacity, ia. Kusa ngia la ko whale a ko ngia lima sfuru. Ai ala pe a your neighbors, Yeah. you know. Pe mo sfuru lima. So 65, Yeah. less than 100. Ia, langa e whaonga whainga o tāna mako whakan malo. E wako whamalu fo lai lalo ka inga mu whapenga pe o kameki a onga lai fo lai lalo. E whapenga ta akumu. Pata palangi nei lave. Lave wha sa amuan whale ai ku lal whamalu. Pawal me aule ai le ngamu whaka inga mu. Tai le sia te pesili whamamole. Ia. Ai sa mua mai fo i le domestic market le whaingata o tangata Samoa, Yeah. I mean locals. For your information, I know of other hotels in Nambia who are saying the same thing, but they're very afraid Yeah. to say it because they don't want to lose the market. So it sounds like o le share umai o tole le burden le nga le whainta, so to change from overseas market which wants local Yeah. and now you're having to change the way you serve your guests. Well, what is it? Is it market? Last of all, you're brave enough to tell us how can we make it easier for you as a host who is struggling. Yeah. How can we as guests make it easier for you? Because if I go here, Samoa e unga pisi o no so nga whainga tana ka pālangi because you know, but now we don't have that market. Do you want us? Do you want the Samoans to help you make it a little bit easier? Yeah. Please, can we hear it from you? Sao le ia lau sao no ang. Awa pe ano fai atu. O le o te la ia o wa o ke mawhainga o whaia because i mangu o le mga ka ola po i lau langi a. Mo kai loko ngaka whainga ka, maka ngaka karitelo, maka ngaka lelei, ka ngaka kuluku. Ia pawale mea, it's a business. Eke accepting a so si koe ngaka ngaka. Pawale mea awang isa o kau lewa. A ola ola fautuanga i tangata Samoa. A whapea ke iloa ke malanga mai lo whalawe. Mole, le ka ko ke le fongi. Vili mai ia ta pena i fosa o fale fa mole a mama. Ai lo le sau fai no fala vela mo wa pisi vai fala. Ai sau le va po mai fa so sa mai. Ia o me la nga a fe ka i makamai kamaki. Ia nga ko ke si la fia me o kamaki la ai ki ma fo fa le la va lo sai. Au ka i ka ia le makua ka ke fa kusi. Vai. Nga le ma fai le fale. A kuale pa i or da. Va pungi va kua. O fe fale. Le se me ko ke fai ki o foka ngapo kan kala fia mongi mea la me o le fale pikanga ai o se si ai mapu ia ai le fa pela sa o le vale po ngai fa kule o le se mea ya mama ia pe o le fa tu wanga le na a o ta to ia se ma ko ai o le ka ko o le sila ma ka fia o ma ba be ale ita ia mai mo peanga ka ko la kiki a ka ke la ko popo mai ma fa kisi la fa moe ia al fa la nga la ula iki e o me lo le vale po ale le ngaka ke vili ya kula ko ainga wale kali ke fongi e sau e fai le fale ngai ia pa wala la fe saura ka fa ale te o fu basa ko a wala ka ke lo le ya kala pelo le kali ke le fongi la ke lo kai mi a wa ngaka ia como fai ale ka ke sau mai ngai ka mai kila e fai Por va nga au mo se le ke ia masana mai o su lo po It's a sili whamamole. It's relating to the last question. AI langi damages o fale from the domestic market because AI hotels ia verify tio mai fo yo le siva nga o le challenge na la ko wa kele nga fale anga tangata ia pot. Is it the same with you? Yeah. O te mantua o le fale lai tai. Yeah. Se o ia.
Ale me mali e la kungisa u kama kusi mai unga meleanga. Mangkuala oe fai ole fapu e kangaka faleanga. Ale au fai ngalo ngale ona na ile ta umai atia. Ia e la kula leanga. E ia kama kinga mai la le ka ua. E le mo la wa ngala ki le fai ngalo. O mai le ole kulunga o mai ngofo ngai. Nga ngofo o malai kai ko o kasi o ngo kangaka o kama makengi. O le mea o tupu. O le ka hewa ngala o. E la kuloki ki kapenga mai mea. E la kupu fa o male mea o le. O le fai toa. Ia a makalongo o sau se su. Se lava su te lava. O le kingi ki o le kru. Ai o fangi ka alonga. O ai ule si awaenga. O mai loka ma loka le poku. Ai sa leska mai ka ngaka kiki le poku. Kiki apu man komo me o plai o me ngai fa yelfa. Ele malusi. Ia tu nga mea na. Ia pa na kokongi ia ngai kenge ia sina officers ngai ngai mea. Na kokongi ia le fa yelfa. O fai apu ia vai. La le meeting e ko pule. Awa wili ai ke. Ai ke u fa mali me si kenge nga la fa nga la ko fai. E ia la me fa pena. Ai se kanga ka lianga. Ili me ngo fa ia kangiki. Fia ka mai mo i kan pa ki ele fa le ngat fa. A se vai lo kinki ko ai kiki. Anga wa e ke ai ule la mo ki ngaki an fua a fua fa ni ko. Ia nga i ka me ki fa pena ala ka la vo. Ele se kingi matua.